Egunon guztioi, mila esker, etortzeagatik, pozgarria da beste aurpegi ezagun ikustea, eskerrik asko zuei eta baita atzean dauden guztioiei. Lehenik eta behin, nire maikidea aurkeztu, Koldo Tezina, Ziurreko zuzendari nagusia, eta aurkeztu baita ere gaurko deialdiaren helburua. Badakizu Ziur, Gipuzkoako zibersegurtasun industrialeko zentruak urtebete bete duela, eta urte honen balantzea azaldu nahi dizuegu. Benetan pozgarria da niretzat, badakizue hasieratik ibili gerala gai honekin, eta Ziurren ibilbidean ikusten mugarri garrantzitsu badala, eta bai guretzat eta bai Gipuzkoako batez ere industriarentzat garrantzitsua da gaurko hito edo pauso hau. Badakizue jatorria, 2016an etorkizuna eraiki zen ekimen horretan bere aterkipean jaiotzen dela Ziur proiektua. Etorkizuna eraikiz, badakizue gizartearekin batera, elkarlanean, Gipuzkoaren erronka nagusi horiek, etorkizuneko erronka horiek lantzea dela bere helburua. Eta hausnarketa ariketa horretan, hasieratik ikusi genduen, digitalizazioak benetan markatuko zuela gure etorkizuna. Industria, badakizue gure ekonomiaren zutabe garrantzitsua dela, eta industria ere errotik aldatuko zela 4.0 eta jauzi horrekin, ez? Eta realitate horretatik abiatuta, segituan ikusi genuen baita ere, segurtasun digitalaren arlo horretan, ezinbestekoa zela guretzat hori lantzea lurralde bezala. Izan ere, gure ekonomiaren muina dan industria horrek, alor horrek, babestuta izan behar du etorkizuna izatea nahi baldin badugu. Eta gure ustetan, Ziur zentrua da horretarako erremintarik nagusiena eta garrantzitsuena. 2016a aipatu dugu, urte hortatik ona mundua asko aldatu da, batez ere azkeneko hilabete hauetan, badakizue COVID-19aren ondorioz, krisi ekonomiko eta sozial baten aurrean gaudela, eta krisi honek suposatu digun ondorio guzti horien artean, garrantzitsuenetako bada digitalizazioan izan dugun jauzi hori. Telelana, esaterako, egun batetik bestera, errealitate bihurtu zaigu, enpresa asko eta askotan. Eta adibidez bezala jarriko dizuet etxe hau. Aldundian, egun batetik bestera, 16 langile izatetik, telelanean ari ziren 16 langile izatetik, 900 langiletara pasatu ginen. Nik uste hori enpresa askotan eta erakunde eta zuen artean ere pasatu dela, eta hori da gaur egun daukagun errealitatea. Lan munduaren digitalizazioaren gorakadaren eskutik, zibererasoak ere biderkatu egin dira. IBM-ek ikerketa bat egin du, eta badakigu Europa mailan 2020ko lehen hiruhilabete honetan, zibererasoak 125 igo direla. Lehenengo hiruhilabetean. Beraz, denborak erakutsi diguna da Ziurren apostua egokia izan dela. Pandemiak nik uste dut gaina egoera honek berretsi egin digula apostu hau egitearen egokitasuna. Bere garaian martxan jarri ez bagenu, nik uste dut momentu honetan horrelako zentru bat martxan jartzen ibiliko ginatekeela. Eta 2020ko urtea eta hurrengo hilabetetan egingo diren ekimenen berri emateko, Koldo zuzendariari pasatuko ditza. Egunon guztioi, zantzalani Koldo Tezina nahi, Zazu Berria zuzendari nagusia fundazioa. Eta jakin duzunez, oain ja pasada urte pasadan urtean, azaroan 15ean, egin dituen ateak Ziurren, naiz eta Ziur Fundazioa 2018an izten bere lana, naiz eta eraikinik oraindik ez izan, ez izan egiten proiektuak eta ezagutzen zeintzuk izaten diren zer nolako arazoak zituzten, beharrak gure industriak eta gure enpresak. 2020 urtean, hainbat ekimen eta izan da zerbitzuen salbakuntza, hainbat zerbitzu jarri ditugun ja martxan, gero aipatuko ditugunak, eta baita ere zibersegurtasun sektoreko hainbat erreferentziazko agentekin lankidetza harremanak jorratu ditugu, beraiekin lan egiteko eta beraien aldetikan bai enpresengana heltzeko eta hainbat proiektuak beraiekin egiteko eta laguntzeko eta aholkularitza emateko. Esan dugun bezala, bi ildo garrantzitsuak egin ditugu aurten, bata izan da laborategia, zibersegurtasun laborategia eta zibersegurtasun behatokia martxan jartzea, abenduan hasiko dira zerbitzuak bi arlo horietan,
hasi ziren pixka bat autodiagnostikoarekin ekainan, hasi dira beste batzuk egingo ditugu abenduan, eta baita ere, esan dugun bezala, lankidetza eredu hori jorratzea eta aurrera eramatea. Esaten dugun bezala, hau da, 100% etorkizuna eraikiz dagoen estrategiarekin erlazionatuta. Bai izan dugu erlazioa, bai unibertsitatekin, bai agente ekonomikoekin, bai klasterrekin, AFN-ekin, hainbat klaster del papelekin, unibertsitatekin, zentros de formación, horreiekin lan egiten dugu, eta beraiekin lan egiten dugu ekimenak eta ikusten zer nolako beharrak dituzten enpresak. Zibersegurtasun arloan. Baita ere esan dezakegu, jorratu ditugula geneuzkan 4 konpromisoak estrategikoak. Bata izan zana, behar diren inbertsioak lortzea eta aurrera eramatea, horretarako inbertitu izan dugu laborategia martxan jartzeko, behar diren ekipamendu informatikoak, erraminta, makinaria martxan jartzeko. Baita ere webgunen profesional bat jarri izan dugu, baita ere behatokiaren zerbitzuak bertatik emateko, COVID-19aren pandemia honekin, gauzak virtualki behar dugu, horregatikan behatokiko hainbat zerbitzuak gure webgunetik jorratuko dugu. Baita ere, laborategia zein behatokia, baita ere jarri dugu martxan bidereketarako aholkularitza, hau da, enpresa gehien pymentzako beraien nahi dituzten beharrak, ez dakite aizkotan zerin behar duten zibersegurtasunean, gurengana etortzen dira aholkularitza eta bideraketarako zer nolako gauzak eskatu behar dituen merkatuan, zibersegurtasun merkatuan. Eta baita ere, jarri ditugu martxan, hainbat sentsibilizazio ekitaldiak, trebakuntza tailerrak, lan egiten dugu, hainbat bai enpresekin, bai erakundekin, trebakuntza tailerrak egiteko eta sentsibilizazio zibersegurtasun egiteko. Eta azkenean, esan dugun bezala, lankidetza harremanak sinatu izan ditugu hainbat agentekin, FN-ekin, elkarrekin gaude lanean, garapen sozioekonomiko agentziekin, unibertsitatekin, eta bar. Beraz, esan dezakegu, aurrera eraman ditugula geneukan konpromiso guztiak, naiz eta urte pixka bat arraro izan da COVID-19ekin, egon diren aldaketekin, baina guk ez gara gelditu eta aurrera jodegu hainbat proiektukin eta ekitaldik eta ekimenekin. Esan dugun bezala, zibertasun laborategia lizitatu izan dugu, esleitu izan dugu eta orain gaudeia edatzen. Laborategien zibersegurtasuneko behatokia, lehen esan dugun bezala, autodiagnostikoa ekainan argitaratu genuen. Autodiagnostikoa da bakarrikan Gipuzkoako enpresak autodiagnostikoa egin, virtualki, jakiteko zer nolako heldutasuna daukaten zibersegurtasunari buruz. Eta zer nolako lan egin behar duten, zer nolako puntutan. Baita ere, hurrengo hilabetetan jarraituko ditugu hainbat ekimen egiten. Adibidez, abenduan argitaratuko ditugu zibersegurtasuneko funtzioaren gida bat, jakiteko enpresak, erreflexioa egiteko behar duten ala ez zibersegurtasun pertsona bat, zibersegurtasun departamentu bat, eta zer nolako pausoak eman behar diren departamentu hori aurrera eramateko, edo ez, eta estrategia hori aurrera eramateko. Baita ere argitaratuko ditugu zibersegurtasun mehatxuen txosten bat, sektor industrialean, beti mehatxuak zibersegurtasun industrialean, eta baita zaintza teknologikoaren eta joeren txosten bat, zer gertatuko da, pixka bat begiratzen, zer nolako mehatxuak, zer nolako erasoak gertatuko dira 2021 eta pixka bat joera begiratuz. Eta baita ere, jabukatzeko bi jarduerak martxan jarriko ditugu baita abenduan, bata izango da ziberdefekzioen teknologiaren bidez erasoak detektatzeko kanpaina, hau da erraminta batekin jakiteko zer nolako erasoak jasatzen dituzten Gipuzkoako enpresak. Hori jarriko pilotuak egingo ditugu enpresekin, beraien baimenekin, teknologia bat ezarriz, jakiteko zer nolako erasoak jasotzen dituzten, eta bar. Pixka bat informazio ez eta estadistikoak, ez enpresa handiak IBM bezala ateratzen dituen datuak, zeren bai jakitea zer nolako datu benetazkoak gertatzen den Gipuzkoako eremu honetan enpresetan. Eta baita ere aterako dugu beste zerbitzu bat edo jarduera bat, zibersegurtasuna kalifikazio rating soluzio bat jakiteko kanpotikan nola ikusten diran Gipuzkoako enpresak eta nolako heldutasuna daukaten eta zarazoak dauzkaten zibersegurtasunari buruz rating erraminta baten bitartez. Horregatik esan dezakegu, hainbat eta hainbat jarduerak martxan dauzkagula, jarraituko ditugu baita sentsibilizazio eta trebakuntza tailerrak egiten, eta hainbat gauzak jarraitzen ari gara egiten. Eta ja pasatzen dio berriro hitza Ainoari balantzea egiteko eta. Ondo, eskerrik asko, Koldo.
Lehen urte honetan esan, 200 enpresatik gora jarri direla Ziurrekin harremanetan, eta 70 enpresa industrialekin izan degula ja elkarlaneko harreman estuago bat. Datuak nahiko esanguratsuak dira, eta argi eta garbi uzten dute Ziurrek benetako errealitate bati erantzuten diotela, ez? 12 hilabete hauetan Ziur egonkortu eginda, sustraiak bota ditu, eta gure lurraldeko industriari aurkeztu zaio balio handiko bazkide laguntzaile bezala. Eta ondorioz, Gipuzkoako Foru Aldundi bezala eta Ziur Fundazioa bezala, lehen urteaz egiten dugun balorazioa oso positiboa da. Apostu bat egin genuen eta asmatu egin dugu. Eta egungo testu inguruan nik esango nuke are pieza garrantzitsua bihurtu zaigula, ez? Eta badakizue pandemia dela eta abagune batean ere abagune baten aurrean aurkitzen garela, Europak berreraikuntzarako sortu dituen funtsak Next Generationen aurrean gaude. Eta nik uste dut pandemia ondorengo Europa horri ezartzen zaion ezaugarriak, hau da, Europa berde bat, Europa digital bat, Europa resiliente baten ezaugarri horiek, bete-betean betetzen ditula Ziur bezalako proiektu bateak, ez? Funtsetatik baliabideak jaso ala ez, Ziurrek aurrera egingo du, badakizue gure proiektu estrategikotako bat dela, eta horrekin aurrera jarraituko dugu, baina garbi ikusten dugu, Europako baliabide horiez baliatuz, Ziurrek ere jauzi garrantzitsu bat emango lukela, eta nabarmen indartzea ekarriko lukela, ez? Y decía al inicio de la rueda de prensa, el objetivo de la misma es el hacer un balance del primer año de vida del Centro de Ciberseguridad Industrial Ziur de Guipúzcoa. El proyecto nace como tal en el 2018, el centro, sabéis que abrió sus puertas el 15 de noviembre del 2019, y durante este primer año de funcionamiento Ziur ha cumplido las metas que se tenía fijadas, ¿no? Y se ha consolidado como el referente de ciberseguridad para la industria del territorio. Es decir, Ziur ha demostrado que es una herramienta de gran utilidad. En este tiempo, más de 200 empresas han contactado con Ziur y se ha mantenido una relación directa de colaboración atendiendo a las necesidades de más de 70 empresas industriales del territorio. Todo ello demuestra a las claras la necesidad de una infraestructura como Ziur, la necesidad que tiene nuestra industria de proteger ese flanco en la seguridad digital. Y en el contexto de la pandemia actual, las medidas de distanciamiento, de confinamiento y demás para luchar contra la expansión del COVID han supuesto un empujón definitivo para la digitalización, lo que también ha abierto las puertas de par en par a los ciberataques. Por tanto, no es solo que nos reafirmamos en la apuesta que realizamos en Ziur, sino que lo que estamos viendo es que en el contexto actual es más necesaria que nunca. Es una pieza indispensable para garantizar el futuro de nuestra industria. Por tanto, la valoración que hacemos de estos primeros 12 meses es muy positiva y garantiza totalmente su futuro, ya que está incluida en los proyectos estratégicos de esta Diputación. Además, también decir que al hilo de la pandemia, Ziur tiene ante sí una oportunidad que no podemos dejar escapar: los fondos puestos en marcha por Europa para la reconstrucción pospandemia. En el marco de dichos fondos, Ziur encaja al 100% con las características o las cualidades fijadas por Europa para dicho escenario pospandemia y quiere impulsar, mediante estos fondos, una Europa sostenible, digital y resiliente. Obtener los recursos nos ayudaría a dar un salto cualitativo importante y reescalar un proyecto que, como hemos dicho, cobra más sentido que nunca en este contexto actual. Y por ello, vamos a pelear por ello. Besterik gabe, galderarik edo baldin baduzue. Bai, egunon. Aipatu dituzue 270. Zer da, 270ekin lankidetza estua egin duzuela, ala 200 kontaktatu eta gainera 270ekin lankidetza estua. Berreunekin egin ditugu hainbat sesio de sensibilización, trebakuntza tailerra, bai hori masiboak dira, eta etortzen dira guregana. Eta 270ekin egin ditugu proiektuak, egin ditugu ekimenak beraiekin zuzenean. Durante este año de funcionamiento, ¿se ha conseguido parar algún ciberataque? ¿Se ha tenido constancia de que se han producido ciberataques importantes contra las empresas del territorio y se les ha conseguido dar respuesta? Se han producido ciberataques en las diferentes empresas de la industria guipuzcoana
tanto este año como el año anterior y sobre todo en la época de la pandemia ha habido ataques. Lo que pasa es que nosotros como CIUR no somos un centro de respuesta ante incidentes. Nosotros sí tenemos conocimiento de lo que puede estar pasando si la empresa nos lo cuenta, pero no estamos para dar respuesta, estamos como mucho para asesorarles hacia dónde tienen que, hacia qué tipo de soluciones tienen que ir. Nosotros no respondemos a los ataques. Nosotros estamos más para ayudarles y dinamizar y concienciarles en la materia de ciberseguridad. Bai, sartu izan dira 35 enpresa egin dituzte ja autodiagnostikoa. Perdón. ¿Perdón? Es que no he entendido. Que se han puesto... No, me refiero a la... Perdón, es que no sé, igual he interrumpido y estaba todavía respondiendo, no sé. Ya Sí, he respondido, vale. sí. No he entendido en la anterior respuesta exactamente cuál es la función de CIUR si no es... Vale, nosotros somos un centro de ciberseguridad industrial que trabajamos de la mano de la industria para dinamizar, sensibilizar y generar proyectos para la industria sea cibersegura. En su proceso de transformación digital tenga en cuenta la ciberseguridad y nosotros trabajamos para ellos para asesorarles qué pasos tienen que llevar a cabo. No somos un centro, vamos a decir, dinamizador. No somos un centro de respuesta ante incidentes de ciberseguridad, como pueden ser otros centros que tenemos tanto en Euskadi como a nivel estatal como a nivel europeo. Vale, adira, sektor industrialakoak dira, bai, normala, eta nola jarritu kanpainak AFM-koekin, ia erdila AFM-koak dira. Gero beste batzuk dira, askoz ere pimeagoak, atera izan dugu, foru aldundiak atera izan ditu laguntzak zibersegurtasunean, eta laguntzen parte hartzeko behar izan zuten, nahi baldin badute, autodiagnostiko egin, ez arte dira pimeak, oso enpresa txikiak, industrialak, baina oso pimeak. Gutxi gora bera horrelakoak dira, erdia AFM-koak eta gero pimeak. Autodiagnostikoko erraminta honekin egin deguna da martxan jarri alizateko lehenengo bizkat piloto moduko bat, lan talde bat egin da, eta batez ere makina erreminta ikusten gendun zerbitzu honen eskaera altuena zeukana, urden egin deguna da klasterraren bitartez talde piloto bat martxan jarri, enpresa esanguratsukin, eta ikusi degunen enpresak bere balorean jartzen duela tresna hau, erraminta hau, eginda iriki sektore desberdinetara. Eta argitaratu da guztientzako. Hori da. Orain danantzako irikia da, baina pixka bat etorkizunera begira ere tresna berezia nola diren lehenengo piloto bat martxan jartzen da, talde esanguratsu batekin, eta gero tresna bezala irikitzen da enpresa guztieri. Orain gaude lanean adibidez garapen agentziekin, bereekin autodiagnostikoa promozionatzen enpresa txikien gana heltzeko. Bai. Ratinga, bai. Zerbitzu hori izango da, baita ere piloto bat egingo dugu hainbat enpresekin, eta hori ratinga azkenean daude erremantea batzuk, la nube, eta bideratzen dutena izaten da zer nolako arriskuak dauzkaten IP-ak, DNS-ak, gauza publikoki ikusten diren datuak enpresena, IP-ak, DNS-ak. Ikusten dituzte haber IP horik botnet zareban sartuta dagona, hau da, gauza teknikoak, igual sekuestratu egin dutela eta sartu dute IP hori eta horregatik ez dute kudeaketa ona egiten zibersegurtasunari begiratuz. Rating erraminta hori ikusten dute. Eta kalifikazio bat ematen dute zer nolako arriskua duten onako IP-ak, onako DNS-ak, onako informazioa. Hori da, eta jartzen du zemaia akreditatu dezake, eta da azkenean 3A, 3B, ekonomikoki bezala, kalifikazio bat egiten du, eta konparaketa egiten du bere sektorearekin. Hori da, guk egingo deguna da, lehengo begirada bat eman, gehiro plan bat ezarri, eta 3 hilabete pasatu eta gero, begiratu enpresa plan hori aurrera eraman duen, eta aurrera eraman badu beste analizi bat eman, eta nola hobetu duen bere ratinga. Beraiek ikusteko, inbertsio txikiekin asko igo dezakela bere heldutasuna. Eta tresna guzti hauekin helburua da azken finean
Gipuzkoako argazki erreal bat ateratzea, ez? Entzuten ditugu ziberatakeak, entzuten ditugu ez dakize pauso eman direla, edo zein inbertsio egiten ari direla, baina azkenen hauekin edukiko dugu benetako argazkia rating horrekin nun dauden, autodiagnostikoko erraminta horrekin ere, pixkat beraien maila erakusten da, eta egin beharreko hurrengo pausoak. ¿Tienen previsto cuántos fondos europeos podrían captarse? No, todavía yo creo que hay bastante incertidumbre en cómo se van a gestionar estos fondos. Estamos en coordinación tanto con el Gobierno vasco como con el Gobierno español, pero estamos un poco a la espera también de que haya más información, más directrices de cómo se van a gestionar. Pero como hemos dicho, desde luego nosotros tenemos, en la Diputación tenemos claros cuáles son los proyectos estratégicos que van a tener prioridad y CIUR es uno de ellos. Bai, nik uste dut Koldok aipatu ditu urte bukaera edo 21. hasierarako laborategiare martxan izango dugu, laborategi horren helburua zabaldu egingo litzateke, unibertsitateekin ere hitzarmen desberdina dauzkagu, adibidez formakuntza, kapazitazio hori ere industriarekin batea egitea, industriari interesatzen zaio perfil espezializatu hauek ere inkorporatzea, beraz hor lankidetza formakuntzan dare aurrera pausok egingo genituen, badaude beste tresna batzuk, CyberRange simulazioko formakuntza berezi bat industriara zuzenduko genuke, eta hor ere aurrera pauso bat emango genuke, gauza proiektuak beste dimensio batean, eta gauza hildo ekintza askoz gehiagoetara jungo gineke azkarrago. Sí, lo que nos permitirían los fondos europeos sería acelerar ciertos procesos que tenemos ya diseñados, ¿no? Pues, por ejemplo, todo el tema del laboratorio industrial, tendríamos una mayor extensión en todas las acciones que abarcaría ese laboratorio industrial en cuanto a nuestras empresas. Diríamos que abordaríamos ciertas líneas de acción en torno a la formación, a la capacitación y también a la atracción de talento, que es una necesidad que desde luego nos demandan las empresas. Estamos ya firmando convenios de colaboración con las empresas, con los centros de FP, que yo creo que son pues, la base en la que sustentaríamos esa formación, esa capacitación, y pondríamos en marcha, acelerando ese proceso también, herramientas como el CyberRange industrial, que son una formación específica, una simulación en el entorno industrial. Como hemos comentado anteriormente, empezaríamos con pilotos para diseñar mejor y acertar mejor en las futuras acciones, para luego ya abrirlas a toda la industria. Los fondos europeos lo que nos permitirían sería acelerar todo este proceso. Bai, WhatsAppetik Inesek zerretik egin ditu pareba galdera, erderaz ditu, en qué se ha concretado el trabajo realizado con las empresas. El trabajo principalmente se ha concretado en proyectos de asesoramiento en los cuales les hemos ayudado a las empresas a identificar qué necesidades tenían y cómo tenían que solicitar al mercado de la ciberseguridad y ser un elemento de encaminamiento entre la empresa industrial y las empresas del sector de ciberseguridad que prestan servicios. Eso es una de las fases principales. Luego, crecimiento, evolución en la madurez de la ciberseguridad de las empresas. Desde una madurez muy baja se está empezando a evolucionar, a crecer un poquito a poco en la madurez, en la gestión de la ciberseguridad y en la sensibilización. Yo creo que ha ido en esos tres ámbitos las actividades principales de CIUR y lo que hemos podido aportar a la industria, teniendo en cuenta que para el próximo año pues tenemos también otros objetivos de identificar y enfocar más el tiro a qué necesidades de verdad tiene la industria a través de estos proyectos, estas actividades que vamos a lanzar en los próximos semanas o meses. Y añadir ahí también que fuimos pioneros en el diseño del primer módulo especializado en ciberseguridad en la formación profesional y también en la gestión del máster de ciberseguridad con MU. Yo creo que la formación y la capacitación, como hemos comentado antes, es un hito importante y en el que hay que seguir pues, trabajando. Bai, beste galdera bat,
baita ere zerrek eiteuna. ¿Tienen un dato concreto sobre ciberataques sufridos en Guipúzcoa? Y si lo tienen, ¿de qué tipo son y con qué fin concreto? Vale, dato concreto no tenemos y por eso vamos a hacer estos proyectos, estas actividades para identificar qué tipos de ataques están sufriendo nuestra industria, pero a nivel general se puede decir que conocimiento cómo está el sector de la ciberseguridad, el 80% de los ataques que vienen por correo electrónico a través de ataques de phishing con elementos de ransomware, de malware, que son los que infectan las infraestructuras y las tecnologías. Principalmente el 80% de los ataques vienen a través del correo electrónico y son piezas de malware específicamente llamadas como ransomware. Eso es en lo que estamos sufriendo todas las organizaciones, esa tipología de ataques. Coldo, igual explica un poco el malware y Vale, ransomware. malware es virus, vamos a decir, y ransomware al final es una pieza de virus que al final lo que hace es infectarte la infraestructura tecnológica y cifrarte los datos y secuestrarte los datos y pedirte un rescate, que es lo que estamos viendo comúnmente en los medios de comunicación y en los diferentes ataques que también están sufriendo las empresas tanto de Guipúzcoa como de todas las regiones, sectores, etcétera. Pero principalmente eso es cifrado y secuestro de datos. Bai. Ransomware azkenean, zer nolako atakeak edo erasoak izaten dituzten Gipuzkoako enpresak azkenean egingo ditugu eta jakingo ditugu benetazkoak martxan jarriko ditugun ekitaldiarekin edo ekimenekin. Baina guain enpresa guztiak jasatzen dituzten erasoak normalean phishing bidez, email bidez etortzen dira erasoak, hor barruan virusak sartzen dira, ransomware deitzen diren virusak, eta ransomwareek azkenean dira virus batzuk sartzen dira gure sistemetan eta zifratzen dute sistemak, informazioa zifratzen dute, sekuestratzen dute informazioa eta erreskate bat eskatzen dute dirua ordaintzeko eta edo bestela ez dutu bukatzen da, ez baldin baditugu kopia de seguridad, ez baldin modu hainbat neurri, segurtasun neurriak, azkenean zerotik hasi behar gara, ez daukagu informazioa eta hasi behar gara zerotik lanean datu horiek berreskuratzeko. Listo. Eskerrik asko berriro.